Assalamu alaikum, урматтуу менин YouTube көрөрмандарым, барыңыздарга чоң ысык салам. Биз азыр Москва шаарындабыз туугандар. Өзүңүздөр билгендей эле. Бул менин досум болот, аты Эмир, Жалал Абад областы, Аксы районунан болот. Бул родной. Короче, достор, мынандай бир спор болду. Бул айтат мен, сен үстүмө чыгарып алып 15 жыл отжимание кылам дейт. Булчу. Анан ошол азыр түнкү саат 3 болду. Азыр биз келдик. Зебра деген фитнес залга. Азыр көрөбүз буну жүрүп. Dayasın mı? Evet. Niye canım çay bakalım. Bir küçük etten. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12. Butun düz kıl, butundu. Ay maşallah. Yeter. Dur oynadık bak. 1, 2, 3, 4, 5, Şişeye koy bu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yalanır, pazarda erkekçe. 15 sonu. Tamam, tez bırak sana yapayım bence.